Bouncers Association of Meghalaya Giant Hills haka khatsau tarik unai lur kala Rakhe kemen ya kajingdap Balai Snem kajingya lenti ban Shakri ya ki palba da kaba ai jingya da security haki rukom babunjan katkum kajingdan kam ki palba abat kiriu shimen ya kani kajingle kemen lapan long ha Bosco Pnar Jowai West Giant Hill hagani kasngi la dan lang officer in charge Jowai police station ba S Manar kumukongsan baru ba ya miyu kriem Principal Pnar Doloi Law College Jowai kumusembut kongsan. Ukongsan ha kajing kran ulapan pau kajing sngo kemen ban yoi ya kajing don kum kini ki breu balai tilut yala de na kabenta ban ai jingya da ya ki para breu. Kat kum kajing yat kapor ulaong ladan kam shisha ban don kum kini ki private security namar don ki cap bagi bor pulit ru kim kot bor kat kum kajing don kam jong ki palba. Kajing don ka BAM kalalong kajing kerku na kabenta kajing shngan palba ulaong. Ulakan tu bakin yai betengnya kani kajinglong don akor kenang baki wei kin but nuksa. Usembut kongsan ya miyu kriem ulapan pau da kabaong. Ngangit scam bakin long kinong yada bala ban shanya lengba ka akor babha bat jing sngaurit. Ulakan turu ban long ki breu ba im hakatak rukom baki wei kin yalap khana ya ki kamba bha haki pateng banwan. Hakani ka sngi la samru ya ka award best disciplined sport person. Lai award ru ya uba June Star Kharbuli President BAM Central Body Shillong. Lapantian smai ru ekinong yalam thamai ka BAM Giant Hills da June Star Kharbuli President BAM Central Body Shillong. Angkalawai, ikun samla, entai batsenrang, jangka distrik, hari. Wanra iwro ini yo emlang ini hapo Bosco Pnar, agawo ya kenmo buromi ya gani kathat anniversary ke Yongpi, kene ke Bouncer Association of Meghalaya Giant Hills. Awang Giant Hills kemudian include lang wa ka east wa ka west. Kaya ngasnyaw ekuplay chairman go Balai gani ga jingilang go tebian ga Yongpi bat ko Yusuf ekuplay le yo working president ya general secretary yo kiwara gani ga member kiwara ya khut sia bha yanga wo ya emlang wo pi wo ya kemen lang wo pi aga jing dap yang gani ga association Yongpi adu Snem ga jing kuplay ko karpang la yawara ya pi ki member yang gani ga association kiwa manskiat ki bru kiwa dedicate lene kiwa 80 nagbanta wo ya kata ka safety lene ka security ya ki ni ki Peit lene ya ka rilum jentia wo ka state wara kawi asket wara yo ko moto yang gani ka association ga Yongpi kato ka safety security and integrity awa kini ki benta kini ki lately kini ki contain gawang security safety security and integrity ni to ki wa MK madu kata heba lemam ka safety mami kede kajing chong sop chong sain ha ka chnong ka thau ko yong i lene ha ka won ka benta ko da bu ye i ta ka security mod ka kajing yeda ye i ne kajing wan ni ki threat lene kajing maham ye i ka integrity mod ka kajing 80 lene kajing krehok ya ka tu ka kam go da benchedi i dengan siau kini ki moto ko yang pi to ko MK madu kate khamtam ye pi ki private security ngomong mo lene ki first line defense I le mani the compare ya duty ko yang pi ko yang I mut man ka jo I le mani to ko u e jingeda ya ki bru lene ya ki wa MK aga liang ka jing ki case lene ki bontai ki jing ya chamo wi po wi bru aga ni ka imlang salang ko yang I Hakani ka singi ngasnyawa wato kajing kemen ko kro wo yo wa MK kani ka association hapo ka West Gentia lene ka East Gentia I ko wada 80 lut wada yo I ki member kini kinong kit kam ki wa kit khia sekiat awo u penman ya kai ki kena kanro ko yong I ki wa u dedicate lene u discipline ha ka wa u yada ya ki wi tuan
Hawa yo kini Snem magi podang kian yang im ju yo ki bouncer lene ki private security yo magi fet lene ki program affair Henry kat nang lagi por ayo dang kam gini ki private security ne ba o khot ki itu ki organizer de ki police department ting ye wo like cover tadi kajing gayong pi ka association ayo wato wa kadwan keman ke kajing karku ya kinang pelai ya katu kajing ya ka fet lene ya ki program mogunjai ya po ke district yang ya po ke state ke yang da kajing gayong pi man kajing chong sngang ya ki kantai kena ya ki kendro kelot ya ki manbei manpa da kajing gayong pi yoi manda ki wa le chong chit ha ki program uper pi de ye pu pensiao to ya pi ya pensiao to ya ki lene de ye pu da ya ki na ki wan ki jing jiao siao si daga jing gayong pi ngayo man ki bru ki wa discipline ka jing karpat ko yonga ne ni chikmat wa nang puteng chu ya ka ni ka discipline gayong pi ne ba daga jing man discipline gayong pi ye pi pen yo chuk perthai le ni ye pi klam ye ka perthai lang ba ka ni ka jing ka jing long yong pi ne ba le de nga da pi wa man ki wa discipline the common wo usneng yo kuntu le ne pen yo ya ki wi wan iwa le woman on discipline taga jing gayong pi man ka jingkar ko sikhet ya ka police department le ke wa ha ko cover le ne ho security le ne safety ya kini ki program wa bonja ya po ka district wa po ka state gayong nang ko ka jingkar ko kardo ya kinong kitkam yong ka ni ka bouncer association of Meghalaya unang yebu unang chakri neni khamba ini cekmat hagi niki lesnem gredep de yo secretary gejing job kawa hagi niki ka district kayong danang krechitom wa unang yibi u kuntu chuchu kamta me kena kanro kelot ho u ya join gi ka program de join yang session de gejing join yang pi kamong tu wo man ye pi ki discipline te ngayo ini gajing paret ke yang pi amde uduna ka ban ya gajing paret ke yang ki police te gajing training ko yo pi ngathrai rabiang hi ko te nang practice chuchu nang yele u ti yele di kanang unang yi pi u penbaik berhenti ya kini gajing paret ke yang pi hosket mam de expect ye kini ka paret o man renti indra yusuk hodu kate gajing kublai kerpang ya kinang pelai ya kinang training ya pi ki security personal unang yibu unang coach kman kan mo ye pi oro kam ki khon yang ka bam yo man bi kita ki nong yada nong aging yada bat kam jo le man bi ki bro yo man honest yo man integrity ajing im yang pi nang wa kita ki bro yo chanya akata jing rap yang pi yo yo ki kata jing siao chngai wa pi man pi kiting nong jing kinong yada yu chanya kan mo wan kam tien parang onggi he who does not have a discipline died without honor kan mo wan itik tien onggi ubru ka akar ka burom yap ule klem sarom kan mo wan au ime bertai ime do sibet por kan mo wan wak jing im yong uman go kate ka jing im go wa kiwi wa hadien habor kena pateng gi jing im nang wong onggi kamu tu bro benut sang ne ba manu bro sai gi kamte kam kit khan yang kabam khut ep yo siao ba pi ukon mo wa jing im yong pi barbon man gi bro we em discipline ki bro ki siao khen he jing im ba kan mo wan he jing im yong onggi ka jing sorong kelek he swak jing jon da mani gi bro ki khlan ki usnga ki pura ham siao wai te jing man yong to iwa yobanyi lande o dat u tho i gi wonrit ki khian ne ba wa ile ong bi te mo ka tien blai ongo chua wa ga jing jot wan ga do no bro sorong ga kan mo wan ite wi po wi ni pun kan mo yi pi man ki bro am discipline kam go mo to le hi kai ko safety yo de jing yada security ke jing yada at kam jo le khanang wa te go chanya ak de jing yada yong yo ki de jing chanya man ki bro ki man fairness yo man truthful ba ki bro ki man honest we te bless you